Tahu kita kuat itu. Hati sudah dia online. Dia lo belanja ini, belanja pasar lo online boleh ya. Jika si Pak. Sudah buat. Oni, sudah putus jadi cahan ke si Banlon pun ano. Do, hati ke jawaban no. Gerobak saro se, lo kuah ruang lu biasa saro ne online nya. Ni aja gacoa. Udah put manyeng rawi bi inbox bi klap ilai. Manyeng lo dek na ba ada masalah kumula mukwa dagangan no. Jelas. Kadang ngamu jaga online no. Kok kumukwa ya ba seruan luang. Ame jangan bay jaga jangan ke yo langsung bapak go na. Di masa ada inbox harga pribadi. Seruan luang blok kumukwa. Jadi isa seruan luang. Jocoa kabe saru na mukwa. Awak dijaga na online pe tu jo ha gonet yo sekian. Jika sekribat olah inbox ada gogo pribadi. Oh amon jaga jaganya nyen no lo kukoda.